Kuma ivindani iya tene mukambani wesiwe na mbeu ya mithemba yikivathukanyo ila yekane sailembetaniri ateo ondu ivinda yendete na mbeu ingi koka mbeu ya kikamba nithiende na kuthelekelia umunthi nthini wa kilungu cha keli cha vengi ya mbeu twikunikila undu Peter Nzioka usuvia mbeu yake na mathina la ukomanite namo nthini wa kusesea mbeu ithi cia kikamba otondo Robert Motuko utombanisi. Mwimi musio ni wisimbeke ila itonya kutwika mbeu na numivathukanasya na ila ya kutwika liu na kumiyanesa ni kana kwetela ivinda ya mbanda pe process tofauti. Peter nukuelesya undu usakuwa mbeu yake na undu umisuvia na ngulu ndikavikie kwanangika na ingi kuikithya kana ya vandwa nitonya kumea. Select mbeu yaku usiasya mbeu ila ya vanda na ya for example ye kasa kuyana ndu sio mbeu inengete the same environment twase for example mbeu sinioka ya unya mwenzuka tene na ila ingi bado no sikitata no yende isuenda ukamemaka ndu ne yokonya kana yo yenyewe breed ya yoni nzeo nini ukunenga liu within the shortest time possible waminya muundani ni wamba uko kamia ikoma kuma kula kwa ilete na wisia nani mbumu no uwo sembeke mwe ukauma kwa sisondo ya talika ukamanya esune mbumu kana ukekia munyu no yiki abasu bani no yiki embe ubo wewe ya munyu suwe kia imeisi mino ikuwa na nyebado ina vikia umu olaya ile kupreserviwa wewe abasu bani waile ikia imuna mu umu une preservative iko ni kalaba toewa ukahangu memba sia ukindu chetu aitwa kita kiswa unayukita kwa kiswa ndikikamba tiwa chekimu ukanika bau kikati ikatoewa pauba yokatu pests kana ngulu kana ile ingito na kuataka. Apart from that noto na koso ndulu kakima ukekia ndulu no preservia kana mutu wita wa 40 matumagu ni kano cha ng'ombe pemzia nini mbingi lakini usiasya ila ya kusuit na ila symbol kwako kia kwa nini ya for as long as ito anakumea nundo kila season nyuma sia mbeu pengi yakwa ngainga banda na nditia lia inge na banda ya mea nini mana nundo nini si na si store nini andika matukwala na si ya store kana bengi kwa every season ila ngatwa mundani iye momea niwo ngamanya na ngetha ndona kumanya evinda ila yikalite lakini mbembe isitu uitwa mundani uibanda season yeswinge uyumye isu fresh uyeki ya bengi ni sikela na every other season isitu ninonete si give a higher yield depending on how you manage them. Otondo uimi ula ungi withia wana mathina no Peter ukomana na mathina tambeu yake kwanangwa ni nyamu yimiundani kwi challenges bina muno conflict ya nyamu na andu nyamu yinikilidi ona alama vila manene mbeu to some extent tusite mbeu nguli bado hazijafika nundu ona wabanda tene mbembela ya kuza ile produce ali for you omie tambeo yaku yokua ebinda ekuve eyewa kasa mukoka niyo kambao ya kuune watungwa netina ndeni wa chalo chaku cha kukwia mbeu ila ekua ebinda ekuve kwa apart from storage baya the challenge chambi ya mundani nyamu na nundu wa uvendu kuanzere nyamu nasyo nundu sina leukithekani siokite misi na nisyo sio tudini. Anthony Musili kuma ikundini ya BioVision Africa Trust nukuelesea usio wa mbeu isi ya kikamba taila Peter winasyo nthini wa vengi yake aiweta kanani si kaanesa onevindani kutena mbuga ya kuyana.
ni acha twasisia na bwetina tunatuye tuibanda mbeu zitu zitasia kikamba ndi umundi pesia na mbingi onaita manaona tisia na ndo ingi wanene mata manaka na pembe utabanda atene ukethio no mundi mugundozi tukanengwa mbeu zitu imanaka na yitu ko seed bag kana sio wa seed bag ni kwithwa mbeu ici itu cia kikamba nundu ciende na kwa ciende na kuthela no ngina twende na mananzia yondo ya kusiumbania na kusia nundu twasiumbania na twasia mbeu ithi chambe nisiumiania cia na munya wala gukamba kila kingi waisia maundu ni ma mbeu ila na sio monde nisitha na mawu maingi twazia na kwetina mbeu ici yetha na mathina ko nundu ni sio mbene nundu wa climate cha kukambani ni si seubiti okethia sio koka miduko tukogwa na midudu penzia ya kukitana na midudu yesu nundu midudu izi ya kuo lakini yo mbene nundu wa self mechanism kwesiya uithi anditona kwa kusianisia na ila sio monde kila kingi withia mbeu isu nundu wa muthanga wako mbeu isu ni yesi muthanga ni yesi environment na ni yesi kindu chonde kitona umebengeza withia ni tona kubikia kwitha itona kwesiania nacho kwa ni mbeu umeasia ikomeza ziwa ikomeza munao na ona climate kili hata nibikiana kusia tukomane nthini wa kilungu cha karatu na cha muthia tumane undu miao yetete ukuno kwa nsika yota isi apita sia kuiya mbeu nita wa Robert Mutuko.